Cociña, restauración, sardinería ou automoción. Estes son algúns dos ciclos formativos da nosa cidade nos que existe unha desigualdade real entre homes e mulleres. A maioría deles polos estereotipos que a sociedade crea e que derivan nunha brecha de xénero entre os alumnos e as alumnas. Temos un programa, por exemplo, que é o de mecánica, mantemento de vehículos, que o porcentaxe de mulleres é cero, pero é cero dende hai 11 anos que levo eu ali. Hoxe vimos con 3 alumnas do ciclo de sardinería, maioritariamente homes, pois de 25 alumnos en total, entre primeiro e segundo, en total hai 4 mulleres. Nuestro centro, Centro Integrado de Formación Profesional ahora, es un centro que tiene una trayectoria ya de 35 años en la formación profesional y concretamente con 3 familias profesionales, que son las de transporte y mantenimiento de vehículos, la de madera y mueble y la de electricidad y electrónica. En estas 3 familias aglutinan aproximadamente 350 alumnos y alumnas y de ellos tenemos aproximadamente 26 mujeres matriculadas. Entonces el porcentaje es mínimo y a pesar de los años y demás estamos notando que los alumnos se siguen matriculando en profesiones que aún se consideran masculinas y profesiones que aún se consideran femeninas. Baixo o lema son minoría, pero fanse notar, as alumnas e profesoras do CIPA Xunqueira, do IES Montecelo e do Carlos Oroza concentráronse hoxe na Praza da Ferraría. O obxectivo é visibilizar a todas esas mulleres que deciden estudar uns ciclos vinculados pola sociedade aos homes. Estoy estudiando un ciclo superior de Dirección de Servicios de Restauración y bueno, el ambiente en las aulas, ya no solo en mi clase, sino en otros servicios, hay muchísimos más hombres que mujeres, pero sobradamente. En mi clase somos 7, 8 y somos 2 mujeres solo y bueno, se nota la diferencia mucho, la verdad. Principalmente digo que hagas lo que quieras, da igual que sea destinado, que esté visto para hombres o para mujeres. Si es lo que te gusta, hazlo igual. Pues yo creo que deberían también las mujeres ser también como altas cocineras y tal, y no solamente como para limpiar y para esos trabajos. Con esta marcha violeta, as profesoras e as alumnas dos centros de FP reivindicaron o papel das mulleres nestes sectores e exixiron unha igualdade real de oportunidades. Nós o que queremos é destacar as nosas rapazas que se están preparando igual que os seus compañeiros, pero cando chegan ao posto de traballo, pois estamos coñecendo que a situación e as condicións non son exactamente as mesmas que as dos seus compañeiros, e o que queremos é que se elas teñen a mesma formación, deben ter as mesmas oportunidades, as mesmas condicións, os mesmos salarios, iso é o que estamos reivindicando coa axuda, evidentemente, das propias afectadas, non? Porque nin hai ciclos únicamente para homes, nin eles deben ter máis oportunidades cando rematan os seus estudos. E soamente entendendo isto, romperánse os estereotipos marcados pola sociedade.